Имате грешку. Тата е умрел. Мама е жива и здрава, тече окойно. Тече, тата е умрел. Истински. А мама е огледала окойно. Да видим, може да не сме добре погледали, а? Pa ko je onda ovdje umro? Ko je umro? Kada? Pa ti si umrela Dušane, ko se sad praviš da si počim živ. Ti se bre igraš s naše osjećanje. Da se to ne botaš. Če se umreš, če se živeš. To ne može da ti kada. Ja ti lepo kažem, kad si već odešao tamo, za ko se nam tamo vam boli? Ko ti je povelo da se ostaneš tamo? Gospodine, ajde da vas pregledam, molim. Dobro, ajde, ti mi vrši. Ova krv, Dušane, pa u tebe nema krv, u tebe samo vino, Dušane. Lele, mamicu ti kad izlezemo tu će ti. Ajde. Kako ti se čini, živ li ili ne? Živ. Puh, vremena! Ами няма да викчете. Тогава да пием! Амигос, остана малко от началото и от края. Барем това да прочетем. Добре, разказваме, но не пием. Защото като се напием, нищо няма да разкажем. Не питам да! В женския! Умермател, въшно, жалък, собственик, кръвател, интригант, аз! И аз си затваря измръдливата уста. Твой мамка. В този приют нормално няма.